بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانا خدي عز وجل دو قرآن كريم دبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. خدي عز وجل دبي او انسان هيفيا ويش خدي هبي او انسان قو طلبا ويش ربي ويهبي واليوم الآخر وهيفيا ويهبي قد آخرته دا هر جنته قو بخوازي ببي أصحاب اليمين او انسان گو کتاب آواد دن دسته راسته نبجوا انسان اصحاب المشأمه او انسان گو الاخرت نباش بن خراب بن دفتر واي خرابی دن دسته واي چپ ها وشکلی دن دسته وا وقت انسان نخوازه گو ببج اصحاب المشأمه يعني وا انسان خراب و بخوازه گو ببج انسان باش أصحاب اليمين وانيگو كتابا و تدانن دسته راست دا اگر گو بخوازه و هیویا ویج ربی وی هبه گو هر جنت دلخوازیا وی هبه گو هر جنت وذكر الله كثيرا و ايگو بهوریا وی بربی وی هيا و دائما سر زماني وی و قلبي وی دا الله 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 هيا دبي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. أف خبر زحف قيمة لنا بخبر عليه السلام دب خيرا وانا يملأ ما بين السماء والأرض. إنسان وقته بسبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله خير و كلمة زحف شبكي دوادا تعظيم خده هيا إجا إيجو زحف خود ذكر دكن خود تعالى دبيجي كي دبيجوا إنسان را حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نمونيا أورنكا يعني وقت يقول أم بيجن أنبياء وأم باي كي دهرن أم دريا كي دهرن رهبري مكية وندري مكية بيشيواني مكية جمرا أفقط شتيقوم قوتن إي أورنك پیغمبر علیه السلام چما چونکو خود تعالی ویش خورا کریه پیغمبر وحی جرشیان دیا کتاب جرشیان دیا گوتیه وی کتابش انسان را بیان بکا وی قرآنش انسان را بیان بکا پیغمبر علیه السلام جی او مساج رب خود تطبیق کریه و امت خوشی علمان دیا دبیش دیا معایشه پرسین گو یا دیا مسلمانا گو ما احلاقی پیغمبر چاوا بو پیغمبر چت کر چاوات کر دیا معایشه گو ما قرآن نخوندیا گو بله والله ما خوندیا ای گو احلاقی پیغمبر قرآن بو پیچ قرآن چت گود پیغمبر علیه السلام او احلاق خود درونشتاند جا انسان مسلمان وقت باستخوازم احلاق اسلام احلاق قرآن خود تطبیق کم گرک پیغمبر علیه السلام شخورا بخی نمونه بخی اورنک دریاوی دهره پیغمبر علیه السلام جی ده حدیث که خود وهاد بجه ده انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق ده بزهاتم شیاندن جبو از احلاق صالح احلاق خوش از تمام بكم يعني پیغمبر علیه السلام هاتيه مبعل من احلاق اسلامي ادب اسلامي جلو پیغمبر علیه السلام دبدي باوك ان قيمت لي خزينه گو بد نظارو که خوا نمالا نسروتا نپرنا چيه ادب خوشا تربيه خوشا وقت دیو باف ادب و تربیه بده زارو که خوا احلاقی خوشک بده وانا جمال و پرا و زیر و زیوا قیمت لیترا خود تعالی جي وصف پیغمبر علیه السلام دب انك لعلى خلق عظيم
دبی پیغمبر من تسر اخلاق کی مزنی اخلاق تا ضعف خوشا demek ki Müslüman gerek çıbkın ahlak Peygamber ma aleyhisselam şkhora bigrin khoda tatbiq bikin kho ba'almenin sahabiyat persin digo ma ahlak Peygamber ma çawaya Hazreti Ali radiyallahu anhu da haqqi ahlak Peygamber ma da halo gotiya Peygamber aleyhisselam daima duruye vida tebessüm hebu وقتی گو انسان لید میزان دائما پیغمبر مد بششی او کنه کرح ندکر اما دائما ولو يعني بشاشان يعني او روك يولو خوش پیغمبر مد هبو يعني گو انسان لید میزان کفاوات هات تدی جانب کرمانجید بجن بعو معدتی مکوسی گویق تد میزینه یک ناخوازی خوارنه بخوی ججبرلو دبي حضرت علي دبي پیغمبر مولو دائما تبسم تكر يعني ولو وجهي دبلكن بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبي اخلاقي نرم بو نازك بو ولو نسرت بو اخلاقي نطنق بو لك انسان مسلمان قحرا خو بقر بينن لك نزي دولو خو هيش بكن دنگي خو زيده بلند بكن پیغمبر ما علیه السلام نازک بو و پیغمبر ما اخلاقی وی خوش بو تجاری ولو دنگه بلند تید به باغرمیش ند کر پیغمبر ما علیه السلام خبردانه نخوش جدوی در ند کتن خبردانه گو انسان پیر حساس ببن تجاری جدوی در ند کتن و پیغمبر ما علیه السلام تجاری القصور انسانا ند گریا يعني نل بي قصور إنسان أبو عيب إنسانا البي وندقريا وتجاريجي يعني دي تبانجي أو عيب إنسان را ندقوتن وبيخمبرهم عليه السلام دست فكري بو جو مرد بو يعني هم بأحلاق خوا وهم بدست خوا بمال خوشي إنسان را أحلاق خوش بو وجو مرد بو بيخمبر عليه الصلاة والسلام وقتی گو تشتک انسان دی تبانا او تشت اظهار ند کر ند گوت وقتی هنا که هیوی که کجیش پیغمبره مد کر پیغمبره ما علیه السلام او هیوی او انسانا تانی جی و اولود به هیوی بونه دا ندشت اجا گلی مسلمانا انسانا کی گو بخوازه بکه خوده بخوازه گو خوده جه راضی به گرک چبکه با اخلاق پیغمبر اخلاق لان میشوه ریا قرآن و ریا پیغمبر ما بمشنه و قرآن چوا بعلمه جبیانا پیغمبر ما علیه السلام بعلمه خود تعالی متوا دریا خوده و پیغمبر خوده دا بده مشاندن اسلاوی خجور دشینم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته